Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sinina tomato malabi sila suratku jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukuruki mapujitan rigakak lori sisi araja aku wasanan nafung Allah ta'ala nasabadi nilalanay yiswiwi natafadan kamanamu wasi adab pungang digaga akan takirilalan lagi baruga iwi urwani namakun rai sangadina natofadaya ka indua wali lemah natofada cenga ribitara memagi-magi nasabah padua ngeta mancaji patampa barakan apa masih di sisinya duit beti paru sehingga nantinya ketika membina rumah tangga menjadi keluarga yang sama rata ada ya roh sakinah mawaddah warahmah, tentunya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabah ia tu sitongan ayah foto mapa penting tomelu pi mapasia pada mapasisumpong ipasia pada nasabah anu macawi na ipasisumpong nasabah anu mabela, maka mesti malombangi pandi nasabah siti pagkasiwiyan kami na batuan na maraja risisi na fungal ta'ala. Salawa na niya papasalamat masad ifongolo lori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si mata jalokang asalamakan akatuwang linota akhirat. Sinina tomoto malabi yang dihadir mailo kasitongan na malampi-lampi caramaku tapi macam itu ni watun napani mailo ka macaramah di sekadaga melo umum na sabab pimali yaku pacaramah na yak caramah palagi stasna stasto jadi sekadaga na melo upaw na sabab iya upaw ini samana nih pura ni nanday mamada tinggal paratin nama di bawah. Sinina tomoto malabi jemaah yang dimuliakan Allah napani stasna malolo na magaranta pada to pacaramah. Cuma nema saya malolo tapi kan anakku dua sisa may mana tindo anakku napa langsung dua cicak batongan na kembar. Jadi ya kotomelo mapakembar lo bandi boleh dito na mega persyaratan minimal ka 2000 bolo si karo. Sinina tomo-tomo lagi jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah. Iya rufungan Allah ta'ala hilalat na ako rangi salasa di tangra araji aku wasangan na pancaji mi boroni si bawa makon rayi sehingga sinin na to sitongan na kebutuhan na ye boroni ang kamite ko makon rayi makotor sa balik na sinin na iya mana keperluan na makon rayi ang kekori boroni makanya ia kotopura na makbeni na tumalakay sukuni asan na yato magay nasaba iya ko ang anak darah na di pa na pura malakay anak darah cupi asan na yato iya ko ang kakalolo na di pa na pura makbaini kalolo cepi asan na yato makanya sirunto anak darah na kalolo ni gayulira ni anak darah cupi na kalolo cepi jadi ia tu patutut na cupi ang ko cepi pasampo na cepi ang ko cupi makanya ia kotopura makbaini sukuni asan na yato mari na to suku nasabat tomeno si sampo asiri si subuanya batongan na bajan na sangadir natakpo irunto kakurangan na baynewe nalakay maka tuto nasabak kalabihay yapunay makanya saling menutupi dan melengkapi antara kekurangan maka iya bahasa na agamay
maka kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Iya tu pakaian na boronewe angke kumakun raya, pakaian na makun raya angke kuri boronewe. Sinina tomo-tomo lebih jamaah walimatul urusan dimuliakan Allah. Iya tu sitongan na, iya kota pura mak baine angka tu apa melogi pasadian i baine ta ini boronewe. Ada ya roh pasadian i ajunna, pasadian i kajunna, pasadian i wajajunna na toma pasadian tu aju-aju. Ada ya sang aju akak borang i acino nama lingkup poli kawala kasoe na bosi-bosi. Ada ya sang kaju alengi di balanca na liangi di sadapurang. Ada ya sewajaju alengi pakai ya care-care minimal tasibani lomak balanca ko pasatang rotedo meligi basise sabat nak tabitah na pakai magalo. Tapi namo angka aju-kaju wajahnya ya konegaga aju-aju malamato. Makanya ya apae tapasadani baineta. Makotor sebaliknya topura malakai angka teluh malak tajagai lorisisi nalakai. Ada ya roh alipu makbarisiyase makadaki alipu makbarisiyawah makadaki alipu makdapang makadaki ada ya roh tajagewi andre nalaketa pakanjaki tuanana aja tapasalay tajagewi inonganna tajagewi ulunna mani nang ka ulun na boronewe melo ijane nasabak buan rupa meto ulun na boronewe kaya roh ulu yase na ulu yawan tajage ulu yase na ajak na kita tajage ulu yawan na ajak mito na kata-matama ya kok kata-matama mesti macutu untuk kata-metene makanya ya ko angka makon rai mero macam nilaken na lori alina takaborang ikopi tatari mapulu bate tak maka buah kopi nayale sanu-sanungan na apa iya to agama tak nabi tak napojilat dapat sanu-sanungan itu disebut sebagai tapaul. Makanya sini na parado rumah tangga na nabi tak kamana ngasana. Makanya ya kota kabora ni kopi lakai tatari mapulu ya tokang i ati tatara ko cakiri tapuade makada buat kasina tapat takapot na pakitan na laki ko padalin kapat takapot na kopi ya ko masuk isali wamita makunray. Yang kedua alati ko lakasi tatara ko cakiri na ya to kasi ati makada buat kapat janingi wi atin na laki ko loriya padalin ba janin na ya go lakasi tamoro na sa baway pelah nasilura terlupa selang kopiya golak kasi na way pelah tapak dapat kuyulo na timuwe tabate wa sallallahu lakum wa minha rukubuhum wa minha yakulun tatuntut na sa basalawat ang rapapo di lori na binta tapi nungang ilakita iyakin musti pataka papakita na yato na nakan na paramah. Sinita pemotong lebih jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah. Cuma angka yang dua telu meloka palat tukang ilori sisi di buntingnya baik bunting paruai makotor bunting langit ada yang roh nomor sidik banyak nasanga dia natakoyak karesongi itu anak tasapaki asogirang aja tasapak orang-orangnya. Iya tu orang barangnya anu dena melogan nak titulipurah dipakai makbalan cemusti dena kalipi itu tapi tasapai asogirangin ke baraka taruh icet iya ko makbaraka namo may nga warang para iya ko digaga baraka na digaga di cinda iya tu iya na tu nakada gurun tak taruh icet iya ko makbaraka nasabang ang katogaga halala tapi dena baraka tapi ang kagaga makbaraka na halala. Kega contoh nah anu halala na rin ang baraka talong tinggi na patalangi deway pelah dewa na sunukibino na takuyino lulungang ihalala na tapi de na ciyo baraka na totame lalo warung pura piman rinayaya lulungang ihalala na tapi de na ciyo baraka na iya po baraka tasapa matinuno apulengan dali na lakay na mananungan iya kedua denang kanaman tilisan na paparasangin na ang kay pake makbalan tilisan na kurang makanya ang kasitongan na simak na paparasangin iya po napatin makunriye pole lakin na makareso na tapunali asle reso na lakin na pajemak koyolo na atin na natandra kenreng monro atiye koko yawan na susukiriye dua jari yawan na susukiriye dua jari tamelalang
napajuku pakitan na bailena nama elona na sabat niya tapak padongan nabati siman napak barasannya agayro alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair marasaka tanah yakin matinulo apolengan dalik nalakinak nadena kana matilisan napak barasan nah daan kana baki makbalan jelisan dapurang. Inilah yang diamalkan. Jangan angka makonrai merong makbarang ka apolengan dalik nalakinak menjadi patola abalari sisena waraparana tungkat nalengi apolengan dalik laku tayero tabaca simak pak barasan patampak barakat napak gurangi gurontak. Yang kedua termasuk mengurangi keberkahan, maka dia guru tahan dari Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Taklim Muta'allim termasuk degada barakat tamila la rumah tangga yang ko ang keboroni makunay na po ni matopa kanugo kilala bolana. Yana ang kataw nala biasa ngangi matopa ilala bola apalagi ilala kamara iya ki musti maperlahawana yaitu bola. Patongan na namo anu de nawan di yang pangiwangan to namo anu de nawan di ipuce to manik na sebab maperlahawana boleh. Yana tu nakada guru tak pemalik matopa ilala bola iya koto matopa isaliwang. Napa niya koto matopa telu asoh napa gurangi nabi tanama barakat agaya roh aso sining etambayan na sebab patisanga aso kami si etambayan na sebab barakat aso juma iolingi na sebab sipa aloborang angka apa aso aja lalu tapake matopa apa abalakan naki agaya roh aso salasa aso araba aso satu aso ahad ia koto matopa ia apa aso nomor sitih nakan naki penyakit kulit. Yang kedua nakan naki penyakit manular, yang ketiga nakan naki abala, yang keempat patapulo sona patapulo wanina digaga barakat tamela la rumah tangga. Makanya yang otomatis pak apa mula jari tangan kanan, apa mula pak jelok dan tulimah onron dan cicingnya anak kalimah. Letek lori bagian kiri anak kalimah onron dan cicingnya dan tulimah pak jelo indok lima. Terakhir oko indok lima bagian atau maka itulah yang disunahkan Nabi. Ia komantarante pada tak matuk pak menyama hawana yang tu boleh nadigaga apa ngewangan. Maka de kuruntak 35 pasabari nade natama baraka ilala rumah tangga. Ada ya roh di antaranya ayat to masri pakai 15. Jadi ya kong kamakonai masri pas 15 napake masri gitu gaga baraka. Yang kedua ayat to masri lebuka sonawani. Maka yana angka makonai masri wani tak tutu patampa baraka nawani makanya dia natama baraka ia koto masari ele tanga sulisan asoh aja tapatuji lebu kesonawan ni mane tatutu sitongan na barakae napani aja to sangre kodong pintue aja to tuda kuyawana babat na pintue aja tapat di bola segarangka ngimak di bola mane termasuk sebenarnya mengurangi keberkahan tumata lebih yang hadir. Terakhir angka sitongan na paduangan ia kotomelo lemaki atina ambo anata matinulo na karesomi angka padong ang ibaca na malomo atina weje-weje matinuro na mapato agaya roh ia kotomatanga makbisawara idi makunrayi makanya ia ko makbisawara kibu peke bateta ia ko angka makunray makbisawara nama garan kami batena makbisawara maka day guru tadena bisawara iya tu aga pali mak jaru-jaru warang biasanlah iya kumanasi nanti dia panak bani nama wari magi nasabat najari batena mak bisawara napani iya ko angka makunray batena mak bisawara nama lonya ni batena bisawara iyakin makoja-koja ambo anak na nacapu warang parana iya ko angka makunray batena mak bisawara nama susami batena bisawara baja nasanganiye masusi akalan na wijana yan ng kamero na jamak. Makanya ia pertama isawara gunakan tangan kanan aja tapake 5 abion tak gari warak na sebab masijak mawari na sunasud. Tale warak tagaru lo atau ke kiri pada lepa atau pekangi Mekah. Tale warak eta bisa aja tagarangkangi tapi ikam moy bate tak mak isawara. Na lurus sehingga ku ilala tampun na limay agkat ko tumpak doangan na waktu cinampak
ia pun apa ia makun raya milanuah nasabak batina mak bisawaran maka de urut apa hikmah lebih mawosok di padongan na makun raya na ia woso na padongan na sini na malaikat. Jadi opposite tongan na kunci na ia kotomelo lemaki atina aku anak tawijak tak talay warat takamoy siga ku ilalat tampuk na limay padongan tabaca wa laisa laha min dunillahi kashifah tatutu na sabak salawat dekateluh yanto kani ati iya mandai na sunasukup malam maatinna barakatna doa tak ijabah oleh Allah dan tidak akan ditolak malam makmana atinna ia pura mandai na sunasutak taplak nih kira-kira dua padongan upala tukik kan agak taplak daripada ada mati mawat sini natong-natong lebih yang hadir inilah yang saya sempat sampaikan sebenarnya mega mau baik matarate cuma nasabah waktu yang membatasi kita magi-magi nasabari tudat-tudat tacinampa iyewe mancaji wipatampa baraka iya mana lori ini sehingga dalam membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di mata Allah Subhanahu wa taala itu tuh nasabari nato pada yakka dua wali libeh nato pada cengari bitarai madararari padongan tayamana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir lana wa liwalidina wanharhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.